ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kumsi benta banyai beteng ban pancing kersani ke kertong MP jo National People's Party ke Dr. Mizal Amprin Lingdo hak khatwe teri uyayong arja afsau. Ringkat kinong elam jo ke NPP berkentup nandu ubah Prestun Tensong ubah State President ke NPP Meghalaya. Ubah penyak sing CM bat ubah balawan krim ubah de unong elam ke TMC nong thamai nalor giwe pat. Kila let yala election chupok se ban pancing kersani ke ba. Marhagani kasi la saki jingmi ipai ba wan sangap biar nongrem jok NPP hagbay day bakani ke election MP. Layeng hagani ke po. Kementerian kebasngau dia. Kementerian kebasngau dia. Kementerian kebasong ke jingkit ni. Kebangan hak ai jumpa yang dipersang ki jonga yang dipersaksi ki jonga yang dikun ki jonga yang dikun rut ki jonga yang dikun siu ki jonga kei kebangan keren hak ini kejam ni gerbang ia pergi ke belakang ia snow lembah ini tendang jin sawah kedai kebangang nama yoi yoi ngang bulir bulir ngang ya kendu ya kendu ngang ya tingku Pia tunggu. Boleh hakikat kubur. Haki social media kijami. Kabelong yang bang keli yang kini ke jin keli. Hatu gidang demo kata ke chat real kabat tip real tip life. Hakikat kubur keperluan dia yang kaktik yang jinggot berkat ijonga hatu ngidang donmu kenika sabti beriu cebelai hatu ini dia ceberiu cebelai kadang donmu hanga bat kami menensep nilayo kubur bayi pieso join kong ampin ilahi no bat blay nong but long tau ila khot no you shaladir bat ya bang kuai hadu aru blay hioi ha social media ki comment Kitu kiba komen umshu bakimi nak buat yang tak dia ko bakimi baki mau kiteng jeng kita tak beriu lay jeng kita tak beriu akor purong kitin kiba pedang kam ki komen haki Facebook haki WhatsApp group terkomkin thok ajong ki kumba kimi naumau uthi ka jengli hagari ka janmi ko kilong som joga po se ka jengli hagari ka janmi ya phi belai ban yo snow lembah ini tendang jin sawah bat yagi ki badan hagari ka po Irap sak mo yang kena sak tip real tip play
Kajak beriau, kebatik yang akor, kebatik yang keburung, kemudian akor, kemudian burung syuk. Syai kita kajak beriau, kebelah suit la syur, la sandur ya ka, kata kasap beriau ceplay. Syai kita kajak beriau, kebatik yang akor, kebatik ya keburung. Baik ki komen ya ikong ampri ka komen ka baki komen kajik penpai nya jongki la ijabo tambal petru ummi kuak petru Nyen sarong ayu bagi nong bagi day kacak beriu kapal burung yang kekepay. Ko kiparan nong shong nong jonga senong nong ma. Nilang day te kacak beriu kapaki taulang bagi sotnya. Jipen ko borte yang kekepay. Reki ton kiken hud. Nak ni kajak riu ke batik riu teplay kiba persyang ban betame yang abad yapi kiba persyang ban muslia ya ka ei ke belabu kati long shua kiban shua aduh bakim nang shu ban burong ya ki ketai hakini ki kemliasne Kendai 4% KMT kikeren dengan hindi kata kabar saya kenal kikeren dengan hindi dekor ki parti di mamar yawan gubernur ban keren napo house bantule ya katuka speech kibino na assembly balino hana bangin snow tenat ban snap ya kati hindi narong apso tenat namu manam dia mereka anda siapa apakah anda siapa gimana ban om berbuat apa teka bangun ban om kalau balai nilije yai Dr. April ke qualification ke priu ke experience juga kapelapian lu nasdom sedom ban nalor nanta kasih tuh haru yang dipilih ban keren hindi utohi keren pareng utohi ban nagit kiwe kijak lu impresan banna dekata kanore nabar balat gimna ban ta iya kibakum kita lekoy kabahar balai kuat bi Dr. April itu nanti ba ide banlong uksian jom ke parti NPP baru jom ke sorkar cerah ba inlay buktin lep ya ki project baki scheme ki baper ha ki ministry ki baper ante hapo Delhi kata ade kepunta ke baa nanya to ya pi ki scheme jo sarkar India ten ka sanction layo ngilanang pentrain na kejela kata kapisa pakai slam manpol ngamter hamne pokse katu hispas gi tiki train ngatai kapdor Malaysia nom kendom joni kita kiskin ki bengi on ka citrai hispas gi teng ka fon kampoy ko bisa tiki hajar keluar ngibut kam mangi na sarkar hak yamare hakile sampai setai terhi namar hakane katem ka balalay no uba pala uday MP na ka parti kongres uba pli utang parti kongres ay MP tambar nung purndaro haki office ki ministry ba pero
Nama di opposition setengah belum dapat setengah ya. Dia katakan dah belum sama orang Bamangi Bikwa Banpak Yai Dr. Apri Lada hijau hadir kasau kali jom ubnai ubahan rayu insyirti yang kedikam panlet pudin hantai adani kenamba katakan roy kapal bakito ki pending scheme ki papel in yarot lem batni kastit government panwarra kamproy yakafon siapo kejela kejeli kata tadi kanoril kapahakmat nak kebentar kaneka election MP jom ka parti NPP kilong kami kilong kapa kikot sama baik nak kata makuakan orang MP sim bakal ke election MP kebentar kalau kebetulan kamu hadu kata-kata nak ke Malaysia jago ia kapai bah jom kejelah kira jadi kita ada election arah jar apola nak kat kendai mot kemele kebiyo au azar kata iboy shadow apor reward iyo biang bersersa what happened jom kecil persnoto bakra kapalai project lai project kapal persnoto kapal persnoto kecil penting kapalai project lai project minta kami dia kecil penting anakku khun kasih kara ko khun nyotret sebahan awat pun yang parti NPP nomor ba NPP anak kamu BJP kamu NPP perhatian kita gini lah habis snap tu saudara lah kikut sama ni tapi tidak saudara palate hei kan NPP terus nak opi toy pada Jia ayu na doa zakata hadu war polai jia ayu na doa polai hadu war rusau ki kam ki pengalek ki kam ki pasaten da ki arposan ki lai posten sedang mami kasorkar pojan lam kaiti Mano-mano kita jika subjek jangan terpotong. Don't move on. Mano-mano kita jika subjek jangan bawa isu. Don't move on. Anda mentah kamu manifesto ani yang pergi kamat. ILP mana lagi? Kakulah mangi kelomba apa haus dia. Lagi hijau ya MP kakongan prin kalau dia andam balik teruk sedih bagi dia ya KLP bagi dia ya ketua kasih nanti susu ke boundary ngiladet ke phase 1 kita saat ke phase 2 hari ini kiwi parti hana kabel phase 2 cumi kadai ke boundary kali ke subjek kalau lepas, dia nak kata tahu ke bilang pagi pun sama. Waktu tu bakal, ublay ujian piang ia ke parti NPP sesingkat. Bahkan sejar nama apa kita di kambak di kawasan kita isu jom gaya kain kejat benreu bak kejelah begala. Nasibah dan berkemau lebih pada batin Hantang yang ikut sama gentai berserang Dontang kawai ke parti Kabangai kata iya katlik Hapakan bah selection Barbawa kata iya katlik Kabamut iya ka emotion Jom nekan tersebut
Bahkan ini besar kaya. Nak kali apa mesti makannya ini? Kalian selalu dia. Nak kali apa mesti dia itu dibeli, ikut sama, dibayar khidmat Joni Portland keren. Hak kawin perlu kerjakan lagi. Balai kumni. Balai ayu dikuat pada penuh. Habis appeal kaan ke election commission, kaan jom ke Bosno, kaan bapintuan kerja. Le balai pat ia kiwe, dikuat pada pentut. Nak kali pun mesti balai kalau kita. Kajibak kabami, hak jimperhat kabaret kejona ade. Ba kakne kaji perisa John kan eka parti plan direct kata ya kali long take kum utu beri ubati dak kerja tawai ayu kabalong kum kapin gila tambah kum masyai kasmi kecimpang kawan dia pambian damit di dawai biang kumasai pambian tiauta di kot upi gila ingin bansi berhak tuan haki cilan ban bensyai pak dia kecing syak kentok kejungi dia nak syak bensusyak jam adu kata-kata baik yang kecing elang kebeni ile syabhai syajantia syabas kasil lap su iki breu hanga jing su thu ka jong ki ban su thu bakla wat hanga jing elang bakile ben thuat hanga jing elang kani ka bampat juja mori khasi borok sikata hendrai hanga ni ka kenti nadu kami kani ka political party ka batmai lapun ki rebe iki breu ya ki bakimte desi kita kinong pen kulmaru hadu bakiwan barkisha Bat hanga shlom shabat hanga election commission jokeri India berkani kadang ke bakum ki pajban shlom pilih bani bakani ke jo ka political party ka batrwa hapi ya ka jinkerman ka batrwa hapi ya kata ka jinkerwa ngama on ka jinkerman ka bakitrwa ka de ka jinkerman ka bani dia shom surah barak sansna ngatan kwa ni shom surah Idon nak jom ka kam begitrai ngadang keren menen haka jilang ke bahe hanti boslom de koso ngom pada phi ki paiba inshallah makra inshallah yalam haban shom surah pada phi paiba teng ni syatnan ngado on kenal kini ki samul ki amate jom PPP iyo tulok manuna mo phi ki paiba syatnan tang sitoyo undang khasyu ayi bangsha kay na banjay ki khon kiti Nomor terkenal buat syairan bakalan ini. Bertunjuk nasukia bagi dan kejengtu ban penduduk ke district council. Bagi on hana kata ke district council kamlong relevan syuk mentang. Kat baka jengtim ke jungi pat dei hadu pemilong kerpam kunir kumbarong mentang dei na kejengduan ke district council. Bagi ini ya kata jengsu biang ke jengsu bet ke jengki kawa ni akan belum langsung dah kamu berom di dalam langsung ni dan bawawan itu kira langsung kalau dan kecingkan bagi ni kira langsung baru kini kasih jadi akilafil kata ini syak no bagi omru kini kinong elam juga PPP ki om hana bagi kinong elam barang kilafil kita kisah balang kilafil ngam masuk benbu jingkili hatot ditambah kimo biang denam dei pagam Ginam day berairat kami kini. Nama ki persang ben thame benelam makai perba. Banga sosi benom tim hanne dan bergurang yo dan ki khon jo ki teman basan. Kan ki teman basan laom bakite ki non samkia. Bishar ke maki. Yo dan hanne bergurang ki khon si ki parabame si ki viume jo kata barang. But lada keren ni kum ki father ngai po social media dekatin si insan kebomlong ni keren atau kum kata ke political party ke bagi kam bakal ke clean politics bagi bagi bon kijing jalan bakal lagi benar kapor ke bagi melak ban priang session di paipa ko se ban keren ni kijing
Jangan nak mai konstitusi. Ungkot tangga jin Grace Tom River Charles. Rengi yang kecil akti kaman ketiga yang jom deputy chief minister jadi ibalongru Grace Tom jom national boxe. Ngan kenal punya kayen barbar nalor pelayo ikan skim River Charles isa perstun ila ai penbet pendiang yang kayen barbar national boxe salai pusara kulai sponsor kumakalang mentang kayen barbar national boxe kandi ko way na kayen barbar ko internet bat ko ikom hakini ke jom ko mentang kada donkey office jom ramashnong secretary shnong ki ramba dong kada donkey conference room ko internet habang room men hakani ringkat bay ramashnong ba secretary shnong ngalaong yaki lagi ko ha secretariat kani ni ka jingkiu hakashnong namar ni yo ikin nong elam kibatip bat kibayo snow ya ka jing or ka jing nam do kinong shnong lengba ki ramashnong bat ki ramba dong batin na bantang ni bangai bangi dani kini kum kini kinoilam kibaye ni kali ka bancay rio on tang superta lese haki jingilang lele jingi ki ka per henre kibat rei charger dakakam ka umdi hane pokse kabrayo atapor bilang PhD minister serpustun rabu kendaila ka umdi hane pokse nalor kata layoru banwanra eka connection ko batmay na templing sudo pakse banwanra iki pipeline ki barong blue bangila unom hakap jingmang ka ba apu pralak nalwan kata hakap ide ba dili ka surat kanti singkin ka bagi jia kran may pacha bisa persun ko kinong shoshnong pakse ba kanong tmay kulon ni brokaway lapung bhabala siang rong dan shen ni ganin Bakilang pun kinala ki side drain kiba nakalian kiba Charles Lato bat mentan nakalian ke PWD department kasale kabadon kam ban peni internet bat kunju kanamdan ke jing lam jabo hakanono ke jaka kamtam bakan wanra ke jing khoi jing suba akashnom ya kabakat jing tray kam jong ke building bylaws 2015 kaba Dr. Mukul ulah notify kini ke bylaws but under notify kini ke bylaws kalau orang kecil ini pada nusnair, apa sorbat syahab sor, ya kabar kerno kaya yang kalau berat nak kaya tibun bagi cingte, pada umtang kata kecil siu kebun, pada ampun kata kepol kerajaan kecil ini pada nak kalian John utau presiden pemerintah juga PPP ulang lompai mak naruh kalau long naknya nilai kon berterlalu nama nikmat ini konstitusi kiba haksor kum kalap ulang kedua komplain kamu syukur sorang kini rupa kilangat hakata building bylaws coba mudah nilai yakhi nilai sabong syatir agi pulet agi CRP hautus nam namun tak mendawan akan sorkar berpelaj no yang ini nak ada cinta jom mereka building bylaws mereka bagi yo ketika tangga jingki ledekat drama hapdeng Dr. Mukul bawa aden berkata tangga drama kepada penlolang kenyapar ini harus dan berkelah beli yang kata bagaimana solusi kalau bahadu kebakut juga tukar tuan kelah beli bagaimana soman aku beli yang ke MDA government one kepada lapan dinotify kali beromtang kata haki schedule area khamtam hak master plan area la IT no ke building bylaws sha ke district council bar kombalang menta ke jingtre kam jo ke building bylaws la tre kam kombalang menta na ke jingrap jo ke district council bar ke stur remote bar state government ke jinglong jingman jo ki dormar shong halu ki kismi ke dei jo ke jingdan jo six schedule but dei hapo jo ke six schedule la wanra ke united khasi judges appointment and succession of chief and hetman act 1959 but dei ba ka act la ai bor ya ke hima melim ban shnai la ke jong ka act kata ka bani ong ke hima melim act 2007 hapo jo ka act la ai bor ya ki rapa shnam ba issue ki sunat ki certificate chabi ki no shnam kala ban ke ji ki pai ba house nam al khasan ya ke ba ka honorable high court kala pen bana ha order jongka ba anumla shu ki rapa shnam ba issue ki sunat ba kani kala manra ke ji kurma re ki pai ba ki ba bon ki ba
ban kami ke jingi rap orang basnong ngatrai babawan hune ikan mau keladon ke jingi mi paipa keladon ke jingi kurmar hangari khasi jantia boro keladon ke jingi lom paipa hapolo hagat usnam ngangek kan bilang mau denum le keladon ke jingi yang lom paipa hausnam arja khasan hapolo nakam ta bentuk scam yang basnong Panini bahausnya arja khasan hakapor mengilang don kam hayu nogelam hakapor bagi ong syai nogelam jungi uban pelat di juga ban hatta kapor uban long CM hapor district council udah presiden juga BPP tentang hakom kata kapor bagi ong ko presiden ko CM hatu kapor dong wan ban yarap ini ban pelat noy ini dari di syate sakum jungi Henry yang bakom kata kapor mengilang community mau tahu presiden pemerintah juga VPP unwan banyarap ini kumsiam penban ke ke mau ai ke cakri atau kapor dari dengan resignation letter kani kecing tahu ke cakri kani kecing jaburong ke cakri ujungi hakom kata kapor mengikum ke cakri mengilang community bagi taki noelam kibong every agent yang kirap ini penban resign nakakam kani ke ege ke bakum ki paipa kini berkenal wala kalaya chipot di kisna menta